apa dia? Haram. Cadbury coklat haram. Korang punya mak tu haram. Just stop it lah. Coklat kan makanan. Okay, tak cakap pasal ada babi kat sini, tak ada. Dia cakap ingredients ada pasta di koko pasta dan bahasa-bahasa Latin. I tak faham bahasa-bahasa Latin ni. So, I minta maaf lah kalau saya tak faham bahasa-bahasa Latin ni semua. Zucchero, pasta di coco, burro di coco, latte, scremato di porpe, grasso di latte, hisero di latte, in prove, tomarica. Semualah. Bahasa-bahasa bahasa-bahasa Jerman So basically tak ada pun yang indication yang ini actually babi So saya actually makan barang ini semua bila saya berumur baby. Bila saya berumur baby. So kalau orang cakap that saya makan coklat ni haram sekarang saya rasa tak bagus. Bodoh lah korang. Yang aku tengok video tu kan, ada satu pakcik ni menangis, merayu nak pergi Mekah lah, macam mana lah, haram lah apa. Pergi je lah Mekah. Mekah tak cakap pun nak pergi Mekah tak boleh makan coklat. Kalau benda tu haram, is antara you and God itu antara orang tu yang jual kita coklat tu Kita tak tahu pun yang coklat ni haram. So setahu saya saya makan je coklat. Pasal coklat is cocoa, And for what I know, how to make chocolates is actually cocoa beans, milk. That's all. Mengarut ada sama. Stupid. Sedap.